kesini arko itelet anai ba acara kende na kalyang jong ki nong na otu pikap bojuyang kamai adam sunyang laya penong da kacing ya deli kum katak jing solam na banta jing klat no UMP kari jungi di Dr Ricky AJ Syngkon. Iya kabon nengkong syua mina jingkran nam ta kajing sngolam nam ta kajing khalat no UMP jengi i Dr Ricky AJ Syngkon i ngin pelong syua kajing sabjar si minit ba hadin kata yang sayok ketu kene i kentien sngolam ba hadin kata apat yang sayok kumki driver ini yok banyak saudong ya kene ka dem sinyong pentor pulo bat ngi sekut biang ne ni penpakum kadak kajing snosi bangiladu no UMP tungin pelong kajing sabjar 6 ta 10 minit. Nongnya kali jong ka dam senyong auto buluru and driver ono association ni penpau da ka jing solosi ko bakrau bangiladu no UMP jongi ni kumta kumki para driver ni don na ka jing sngolam nam ta jong u dei tang une hi UMP ubal jukran ya kamat igijura jong ka jaj benriu khasi jongi ya jing don kam jogi mat jongi kum ukun benriu jong ka bri nyotrap hi berkawai kumta ne kaliang jong gi driver wala ngilong tang gi driver ru ndrei ngi don pat kajing sngolam nam ta jong u ban ngi kermen ru na kajat benriu jongi ban ondang mi sekiwai pat ban mi bujli ha jaka jong u ban kit khia bat sngolam nam ta kajat benriu khasi jongi ban kran ni kimat kibangi kum upat ba hi jong ka bri nyotrap udon kam.